Aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mübarek olsun cumgalarımız. Allah Teala illerimizge, günlerimizge iminlikler, tanışlıklar birsin. İki cumga arasında vefat bulan kardeşlerimizin Allah Teala ruhlarını şad kılsın. İki cumga arasında birgen hayır sadakatler Allah huzurunda kabul bulsun. İki cumga arasında nikahlangan yaşlarımızın aralarına Allah Teala elfet muhabbet birsin. İki cumga arasında vefat bulan kardeşlerimizin Allah Teala ruhlarını şad kılıp bendeşilik bilen kılgan günah hatalarını gafu eylesin. Cumga bilen cumga arası, gayet bilen gayet arası, Ramazan bilen Ramazan arası bende eğer de Allah günahlardan saklansa ve günahların Allah Teala gafu iter dedi. Elhamdülillah. Nindi zor bizning şatlığımız var. Kimnindir karşısına barıp benim günahlarımı keşir deb aytırga tugul. Kimgadir akşa berip benim için dua kıl deb aytırga tugul. Belki turdan turu Allah Teala'dan sorasak Allah Subhanahu ve Teala günahlarımızı gafu kıla. Mana şu günahlar gafu kılı turunda. Günahlar gafu kılı turunda hamda koy bir kişi mengesini Allah Teala gafu etmeye cehennemni buldun idi degan kişiler de var, Allah saklasın. Mana şu kişiler hakkında, onların sözleri hakkında bir ayetini, birer hadisini aytıp gitmekçi bulam. Ve ma tevfiki illa min indillahil aliyyil azim. Bir galimden soraganlar, Kur'an'da en yaratkan senin dağın, en yaratkan ayetin, en yaratkan suren nerse digeş? Elbette Kur'an'da en yaratkan suralar, dualar var. Ayet-ül Kürsi bulsun, Yasin suresi bulsun, Ar-Rahman bulsun, Bakara surelerinin ahırları bulsun, yaratıp okuturgan sureler. Lakin iştelik yağından hem de ümit yağından kişiye ümit biretirgan. Biretirgan nerse bar digeş, ol mana şu ayetini okugan. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde Az-Zumar suresinde ayette Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Көп işittik bu ayetlerini. Ama lakin tağı da isi bizge tüşürürge, hamda ellekim bulup jirmeske, nindigine min günahlı indi hazır, meşidke barır idim, benim günahlarım şu kadar küp, meni Allah Teala kabul etmez, meşidke kirirge yağlam, tigiley bulay, Всевышний не примет degen sözlerini de işte biz. Allah Subhanahu ve Teala nersadi Kur'an-ı Kerim'inde Kul ya ibadillezine asrafu, uz nefslerine uzu hıyanet kılgan, uz nefsisine özü karşılık gelgen bendeler. İsraf degen söz, mana aytalar bit, rizqni israf etme, vaqtini israf etme, tigile etme, bula etme. İsraf haram, israf etirge yaramay, vaqtini da, rizqni da, başka nesellerini de. Ama lakin mana şu bizning dinsiz, namazsız, tövbesiz yaşagan ömrümüzde israf bula. Allah Teala ayta mana şu dinsiz, namazsız, tövbesiz yaşagan bendeler La taqnatu min rahmetillah. Bir qaşan da Allah'ın rahmetinden ümit üzmegiz. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Bir qaşan da Allah'ın rahmetinden ümit üzmegiz. Silaganımız var idi bit, bir kişi 99 kişini ötürgen de benim günahlarım gafu kılır mıken Allah Teala degeç, bir sayetken yok degen, ol 100-nji etip degeni de ötürgen. Bir sayetken eyye gafu etesini Allah Teala günahlarını, lakin bu avuldan git. Bu avuldan git, yaşama bu avulda. Tigi kişi niyetlenip, şartlanıp, siyinip avuldan gitken vakitte yartı yılda öyle. Sonundan bolğanı bola, ahir şekilde Allah Teala günahların yarlıqı da, hatta jirde eyte, bana anın için sırım dedi. Şunun için muhterem aziz kardeşlerim, tövbe degen eyber var, hakiki tövbe. Bir kişi dinsiz jirgen iken 40 yıl, 40 лет намаз не читал и принял ислам. И ему кажется, что надо вот те годы, начиная с совершеннолетия до 40 лет, вот на все намазы, которые он пропустил, надо прочитать. Не надо прочитать, потому что вот то, что он принял ислам и вошел в ислам, вот это уже, иншаллах, прощает его те грехи. Bir kişi hacıga barıp kayıttı, hacı kabul buldu Allah karşısında, ol yana baladan tuğan şekilde, anadan tuğan şekilde bu günahları yarlıqı.
Bir kişi Ramazan ayında uğraza tuttu, tünleri boyu taravih namazlarını okudu, kıyam-ül leylerde buldu, seherlerde katlaştı, jılı Allah Teala'dan sıradı. Mene şu Ramazan, o hem de hac bendelerin günahlarını gafuydu. Bu şu ayetini okuğaç, şeyhtan sırıyorlar. Zina kılsa da mı? Zina kılsa da. Urlasa da mı? Urlasa da. Kişini rencitse mi? De mi? Kişini rencitse de. Etiyenisini rencitse de mi? Etiyenisini rencitse. İnna Allah yagfiru zunube cemi'a. Cemi'a diyen söz segrihi. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah Teala hakikatte küp günahlarını gafu etüşü. Gafir gına tugul gafur. Sıgay mübalağa bilekile. Allah Teala küp günahlarını da gafu ete. Şuay bulgaç nindi günahlarını gafu etmeyken Allah Teala. Allah Teala şirikni gafu etmey. Allah yok deyip aytkan kişi anar bir nindi tövbe yok. Yaki Allah Teala'nın dostu var, Allah Teala'nın balası var, Allah Teala'nın şiriki var, kompanyonu var deyip Allah Teala'ya şirik etken kişini eğer de tövbe kılmasa ular aldığından Allah Teala gafu etmey. Tövbesi de anın başka bulura diyiş muhterem aziz kardeşler. Şunun için de Allah Subhanahu ve Teala şu ayetin devamında ite ve anibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Şunun için bir kaşan da sun tugel. Bir kaşan da sun tugel boğazınızga gargara diyen söz sileşe almışsınız. Sulu da almışsınız gırgır kile indi. Mene şu gargara haline kilgençe tövbe etiniz diye Allah Subhanahu ve Teala ite. Allah gafurur rahim. Bir Ayşe anamız yanına bir hatun kile. Ayşe anamız yanına bir hatun kile de miskin, akşası yok, aşarga rizqi yok. İki balası bilen, iki kızı bilen. Ayşe anamız şunlar iş hırma bire. İş hırma bire. Bu hatun tuta da bir balasına bir hırma bire, ikinci balasına ikinci hırmanı bire. Hem işinci hırmanı aşım diyen vakitte tigi balalar aş, bişaralar aş, kupten rizq kurganları yok. Tizgine tigi hırmanı aşağı bitirirler de kulun suzup aynısından sırıyorlar tağı. Bu anası tuta da bu hırmanı ikiye bule de tigi balalarga bire özü aş kala. Ayşe anamız şunu koytup sili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Меня шундай халь был, меня шулай пришла женщина голодная, бедная, с двумя дочерями. Я дала 3 феника, она отдала по фенику дочерям, они быстро съели, и когда она сама хотела проглотить, съесть феник, дети протянули руки, она разделила и отдала своим дочерям. Peygamberimiz нәрсә ди? Менә шушы кеше җәннәттә диде. Әлі ул намазлар оқыған мı, уразалар тұтқан мı? Ул Ғайша анамыз yanına келген сұрарға. Шушы кеше җәннәттә, менә қарагыз, ананың нинди рәхимлігі, менә милость или милосердие матери к своим детям, Аллах Тәғала адам баласына, бізге, маңа қарағанда 100 тапқыр, 1000 тапқыр артығырақ рәхимлірек. Аллах Тәғала тіләмей біздің жаһаннамда болуны. Шуның үшін Аллах Тәғала айта ғафу еттерге қоша, ғафу ете, һәм бізге ғафу етуні сұрауға қоша. Бәндә бір гүнах эшләсә, Аллах Тәғала һәм фәрештәләр көтеп торалар. Язмыйшы көтеп торалар. Пока не записывают вот эти плохие деяния, вот этот грех, и ждут, пока человек не может покаяться. Наверное, покаяться. Ну бы он покаялся. Kütüp turalar, gafu itilseydi, Allah Teala'dan sırasaydı, "Ey Rabbim günah işledim, zina kıldım, urladım, utirdim. Ey Rabbim bana bir kim de bilmeysinden başka, ey Rabbim gafu it şu günahını deyip aytsak, inşallah Allah Teala gafu ite." Qarağız neçik jingil. Eğer de indi aytmayken, takabbirleneyken, günah üstüne günah işlep jiriyken, ol vakitni de Allah Teala gafu ite. Çünkü bunda cemi'a bik küp günahlar. Lakin nasa gerek? Ulgençe tövbe kılır gerek muhterem aziz kardeşler. Ve anibu ila rabbikum. Koytığız özünüzün Rabbinizga. Rucu, anibu деген söz, rucu деген söz. Обратитесь к вашему Всевышнему Господу, вернитесь к Нему. Ve aslimu lehu. Anar iman getiriniz. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la yunsarun. Gazap kelgençe.
газап килгәнче, кабер ләхеткә куйганчы, кабер сорауларын килгәнче һәм дә газап килгәнче, анда инде беркем дә сезгә ярдәм итә алмый ди Аллаһ субхана ва тааля әйтә. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, бер кашан да Аллаһның рәхмәтеннән өмет өзмәгез. Никогда не отчаивайтесь в милости Всевышнего, не сомневайтесь в милости Всевышнего. Шуның өчен нишләргә кирәк? Шуның өчен тәүбә кылырга кирәк. Тәүбәне Аллаһ Тәгалә кашан кабул итә? Тәүбәне Аллаһ Тәгалә менә шушы гыйбадәтләрдән соң, алыш-биреш, купли-продажа, Всевышний требует от нас, говорит: вы мне дайте, я вам дам. Фазкуруни азкурукум. Фазкуруни азкурукум, вы меня вспоминайте, я вспомню вас. Вы меня вспоминаете где-то, когда вы один, я вас вспомню, когда вы останетесь один. Вы меня вспоминаете в обществе, и я вас тоже вспомню в обществе. Аллах субхана ва тааля хадис куддусинда әйтә. Шуның өчен Аллах субхана ва таалагә тәүбә безне кабул итер өчен нишләргә кирәк? Намаздан соң, уразадан соң, хаҗдан соң, изгелектән соң тәүбә кылырга кирәк. Аңар иң кадерлесе, аңар ышану, ширик булмасын. Ширик булмасын. Тагы да бер вакыйга турында сөйләсем килә. Бер кеше дин юлында булмый. Дин юлында булмый. Үлер алдыннан балаларына әйтә: балалар, мин үлгәч, минем гәүдәмне яндырыгыз. Хадис бу. Минем гәүдәмне яндырыгыз. Сожгите мое тело. Кремируйте мое тело. Аннан соң шушы сиякләрне мәйдә вак итеп нитегездә, тигездә, бик каты җил булган вакытта шушы җилдә таратыгыз. Кремируйте мое тело, и когда мои кости совсем сгорят, вы измельчите, и когда будет сильный ветер, вы распустите мой прах по морю. Карагыз. Нинди тонкостьләрне васият әйткән. Әле просто гына бу ташлау түгел, каядыр күмеп кую түгел, үлгәннән соң сиякләрне күмеп кую түгел, сиякләремне тигездә, һәм шушы сиякләрне бик каты җил булган вакытта аны таратыгыз. Һәм бу балалары шулай эшлиләр. Балалары шулай эшлиләр дә Аллаһ субхана ва тааля кадир бөтен нәрсәгә дә. Аны бөтен нәрсәгә куәте җитүче, ул булдыручы һәм ул яңа баштан безне үтерүче, яңа баштан безне торгызучы Аллаһ Тәгалә. Хәтта отпечатки пальцевларда, күздәге булган менә шушы зрачокларда, сетчаткаларда үз хәленә кайта, тавышларыбыз да үз хәленә кайта. Бүген әгәр дә Интерполда булсын, полициядә булсын, кешене табыр өчен отпечатки пальцев хватает, чтобы найти. Если не хватит, то смотрит сетчатка глаз, потому что отпечатка пальцев, сетчатки глаз и голос ни у кого не совпадает, сколько бы миллиардов народу не было. Карагыз аны. Аллах субхана ва тааля банана ди. Хәтта шуның отпечатки пальцевларыгызны да, шушы бармак эзләрегезне дә мин кайтарырмын ди. Һәм шушы кеше Аллах хузурына, Аллах Тәгалә аны җыя, прахтан, нидән Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә аны бастыра да әйтә: син нигә шулай эшләдең? Моңа бит инде җәһәннәм кирәк. Ул изгелектә эшләмәгән. Һәм менә үзен яндырырга кушкан, яндыру гына түгел, әле килен дә вестаратырга кушкан. Син нигә шулай эшләдең дигәч, нәрсә ди? И Раббым, мин синең газабыңнан курыктым. О Всевышний Аллах, о мой Господь, я боялся твоего гнева. Аллаһ Тәгалә менә шушы сүз өчен: я боялся твоего гнева, мин синең газабыңнан курыктым дигәч, мин синең гөнаһларыңны гафу иттем диде. Карагыз аны. Әкият түгел бу хадис. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләрем, бер кашанда Аллаһның рәхмәтенә өмет итәргә кирәкми. Кайбер вакытны күп меңнә галим булсаң да, күп меңнә мулла булсаң да, күп меңнә мөфти булсаң да, күп меңнә чалма киеп сакалларыңны сылкып җирсәң дә, менә күп меңнә мин беләм дип җирсәң дә, әле алай ярамый. Ул гына түгел, ахыры нәрсә белән үлчәнә? Иннамал аъмалу бил хаватим. Һәрбер эш ахыры белән үлчәнә. Цыплят погоси не считают дигән шикелле, ахыры ничек була? Бер кеше кафир булып туыр, кафир булып яшәр, мөмин, мусулман булып үлер, Аллаһ хузурына килер.
Bir kişi Müslüman bulup yaşar, Müslüman bulup tuğur, ölgen vakitte Allah saklasın dinin satıp, malga, derecege, başka nesnelerge dinin satıp, başka dinge kitip yaki kafir bulup gitir. Şunun için bir kaşanda men cennetli buldum deyip aytmagiz. Aytmayk. Birimiz de Sirat Köprü'nün ölçek gitkenimiz yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakitinde bir sahaba kileyken, елмаюгна тугель, не просто улыбается, а смеется. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел и спрашивает: а ты что так смеешься? Ты что, сират прошел, что ли? Сират көпірін өттің мәлі, сен неге шухатық сейінесің, шатланасың? Бұл дүния бек сейіне тұрған, шатлана тұрған айбір түгел. Ama ләкин бітіней жоғалтыра түгел, аның настроениясыз жерге де ярамай. Орташа болар керек har bir işimizde de. Şunun için muhterem aziz kardeşlerim, bugün şundikken яңа баштан шушы шир кайтуы ихтимал деген сүз бар. Алла сакласын, ана Мәскәүдә дә не күпме предприятиеләрендә хәзер удаленкага куйдылар. Бездә дә бәлки игълан итерләр, нәрсә булса да мин вагазымны шуның белән туктатам. Югыйса әле тагы да сүзләр бар иде. Аллаһ Тәала ишеткәннәребез белән гамәл кылырга насыйп әйләсен. Аллаһ Субхана ва Тәала әз булса да гамәлебезне дәвамлы кылсын. Az bulsa da, kay bir vakitne bir kişi Ramazan'da 3 günde Kur'an çıktı, ya ki 15 günde 2 Kur'an çıktı da o ay boyu anlarsın, yıl boyu Kur'an okumayı. Bir kişi varıp sıyırlarını çaldı, tarattı, nitti de bir günde anlarsın 164 gün birinde izgilikler işlemiyor. Kur'an oku bulsun, başka izgilikler bulsun, o az bulsa da devamlı bulur diyor. Ayşe anabız sarık suyup getirdiler. Sarık suyup getirdiler. Hem de Peygamberimiz bile sarık suyup getirilgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayta da Ayşe anamız aytdı. Peygamberimiz soruyor: "Maza sana'ta bi şatin?" Şu sarık bile nesne kıldın, nesne işledin, kaya koydun? Sarık ne digeş? "Qalat kulluha zahabat illa katifaha." Taratkan Peygamberimiz kaytkançı Ayşe anamız sarıkını taratkan, hem de aytkan bütün sarık gitti. Bütün sarıkını tarattım, bir nigine katife, nigine предплечьегine kaldı. Deyip aytkan da qarab tura Peygamberimizge, aşulanır indi nige tarattın deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ya Ayşe, kullaha baqiyat illa katifaha." Yok de. Bütün nerse kaldı de, bütünse kaldı de, illa şuşu предплечьегine gitti de. То есть bütün bergen nerse bizge kıyamet günde mengilikka kaldı. Emine bunu özümüz akşıyız dedi. Şunun için muhterem aziz kardeşlerim, ezgine bulsa da izgilikni ez demegiz, devam ettigiz. Temni söz, kimgadir şaltıratu, zvanok biru, telefonuna bir 100 so'm akşa salu, bir 500 so'm akşa apalarınızga, singilleringizga akşa salu, başka bilmesinler kim men ekanin. Qarayla Allah'ın rahmeti kimdir men akşa salgan desin de oylab jirsin kim ekendi. Ol atna boyu şuna rahmet okuy. Yaki başka türlü izgilikler. Meşitke bulsun, medresege bulsun, şakirtlerge bulsun, başka yerli din ahillerine bulsun, muhtaçlarga, yetimlerge, zayıflerge, tul hatınlarga bulsun. Ezgine bulsa da yardım etseniz, şul devamlı bulsa, ol Allah karşında tavb olup kaytatırgan bula muhterem aziz kardeşlerim. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullahal gaffâra li ve lekum ve li sairil cemâatil muslimîn el hâzirîn ecma'in innehu huvel gafurur rahîm el cevâdul kerîm es semî'ud du'a.